U nastavku pričamo o knjigama, da li se one čitaju više ili se slušaju, mogu i jedno i drugo. Zahvaljujući saradnji sa platformom Knjiga priča, od sada ih je moguće slušati i u Novosadskoj gradskoj biblioteci. Upravo o tome kako je došlo do ove saradnje i ko su čitaoci koje knjige više vole da slušaju, to pitamo našeg gosta, osnivača platforme Knjiga priča. Sa nama je Nenad Iđoški. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro. Hvala pozivu. Evo, za sam početak, svi oni koji imaju člansku kartu Novosadske gradske biblioteke mogu da sada odu i da traže da neke knjige poslušaju. Koje knjige? U suštini da. Znači, kao što ste rekli, mi smo u saradnji sa gradskom bibliotekom omogućili da svi članovi koji su trenutno članovi ili bilo koji budući mogu besplatno da slušaju Knjiga priča audio knjige. Radi se sad o broju preko 75 audio knjiga, različitih žanrova, od popularne psihologije, biznis audio knjiga, romana, klasika, a najbolje da ljudi sami izaberu te audio knjige, da ne idemo da nabrajamo, da odu na Knjiga priča, da vide koja im se audio knjiga sviđa i da nakon toga kontaktiraju gradsku biblioteku, bilo da je to da odu u ogranak gradske biblioteke i uživo zatraže ili preko e-maila da kontaktiraju gradsku biblioteku i da zatraže da slušaju audio knjige. Kakva je situacija u praksi? Koliko se slušaju knjige? Pa, s obzirom mi postojimo već 5 godina i prethodnih ovih 5 godina smo baš radili na tome da se audio knjige sve više i više slušaju i popularizuju. U prethodnih nekoliko 6 meseci, na primjer, se situacija dosta poboljšava, gde sve više i više ljudi sluša audio knjige i mi to vidimo po našim podacima, bilo da je broj novih registrovanih korisnika, kupovina i reakcija koje imamo i na društvene mreže, a i ljudi koji se nama javljaju. Tako da situacija je... I šta kažu? Ajde, kad ima reakcije na društvenim mrežama, šta kažu? Šta napišu? Pa imali smo zapravo reakcije najviše u pozitivnom smislu da lajkuju, da šeruju. Šalju vatrice. Da, šalju vatrice i srca. Ali imali smo i ljude koji su malo bili razočarani u smislu jer su mislili da je sve besplatno. Iako smo mi naglasili da je besplatna samo registracija i skidanje aplikacije, a da se plaća dalje mesečna članarina ili godišnja. Tako da smo imali takve neke reakcije, ali velika većina reakcija su pozitivne. Imali smo i dosta ljudi koji su nam se zahvaljivali zato što da li su slabovidi ili imaju neko ko je slabovid, pa su nam se zahvalili što eto, konačno ta njihova osoba draga može da sluša audio knjige, ili imamo jednostavno neke ljude koji su nam se zahvaljivali zato što uz određenu aktivnost, bilo da je to, na primjer, najviše se u stvari dešava da su u prevozu, znači voze automobil ili su u autobusu, zahvaljuju nam se što eto mogu uz tu aktivnost da budu malo efikasniji i da slušaju audio knjige. Nemoj da voze automobil, neka se voze. Neka se voze. Eto, ovi koji su se žalili na cenu sad lepo mogu da se učlane u Novosadsku gradsku biblioteku pa da sve to sada mogu da slušaju knjige besplatno. Kako je došlo do te vaše zanimljive saradnje? Pretpostavljam da je ovo nešto što je novo, da je nešto što je nesvakidašnje. I da ljudi, kako ljudi reaguju na audio knjige, s obzirom na to, kao što ste rekli, da, jeste korisno za sve ljude koji su slabovidi, ali što da ne i ostali mogu da ih slušaju. Da, znači kako je došlo do saradnje, zapravo je mene iz Gradske biblioteke u Novom Sadu pre 2 godine na sajmu knjiga srela Danijela Dobretić iz Gradske biblioteke i ona je izrazila neku veliku ideju da vidimo kako možemo sarađujemo. I mi smo onda neko vreme razmišljali kako možemo sarađujemo. Počeli smo prošle godine kao neku pilot saradnju i mi kao Knjiga priča smo u prethodnom periodu razvili jedan sistem koji Gradska biblioteka u Novom Sadu ima i može sad da koristi za slanje pozajmica. Sad, ono što je jako bitno jeste da je Gradska biblioteka u Novom Sadu, što mi je jako drago, prva gradska biblioteka u Srbiji koja je uvela audio knjige. Druga je, evo sad, imamo i Sombor, i Užice, imamo i Čačak i Narodna univerzitetska biblioteka u Banja Luci. Što se tiče reakcije ljudi, to si tako bila spomenula, na početku, pre nekih 3,5 godine, ljudi nisu ni znali šta su audio knjige, pa je to bio veliki zadatak i izazov za nas da im prvo objasnimo šta su audio knjige, pa kako mogu da imaju neke prednosti dok ih slušaju. Ali danas, kao što sam rekao, situacija se dosta menja. Sada, ljudi mahom dolaze prvo kod nas, pošto već znaju šta su audio knjige, dolaze kod nas da probaju i da počnu slušati. A kako izgleda proces pretvaranja fizičkih knjiga u audio? S obzirom da smo mi prva legalna platforma, šta znači legalna? Nama je jako bitno da svi autori, to je svi nosioci autorskih prava, da je to autor, prevodilac ili izdavač, dobijaju određeni deo od svog autorskog dela. Znači, mi prvo idemo da se dogovorimo sa izdavačem ili autorom da to delo pretvorimo u audio format. Kada dobijemo dozvolu,
onda mi nosimo audio knjigu u studio i naš studio koji je organizovana ekipa profesionalnih naratora, bilo da su to radio speakeri, glumci, ljudi koji imaju dobru dikciju, koji imaju lep glas, mi odnesemo knjigu tamo u fizičkom formatu, oni je pročitaju, podele u poglavlja i nakon toga je mi objavimo na Knjiga priča i ljudi je tek onda mogu slušati. Znači, to je jedan malo duži proces, ali se mi trudimo da što više ubrzamo to i u periodu od, koliko već postojimo zvanično 2 godine, smo uspeli da dodamo nekih 45 novih audio knjiga. Sad baš kad razmišljamo o nekim knjigama koje smo čitali u srednjoj školi, pretpostavljam da i vi prevodite u taj audio format neke klasike. Koliko jednom glumcu treba da iščita jednu Anu Karenjinu ili Ratimir? Koliko jedna audio knjiga traje? Da, dobro, to su baš ekstremni primjeri dugačkih knjiga. Ili se bazirate na nešto što je kraće? Pa, trudimo se trenutno da omogućimo ljudima da imaju što više audio knjiga da slušaju. To su nam naravno i ciljevi da jednog dana imamo i Zločin i kazna i Anju Karenjinu, ali ono što je trenutno prosečna dužina audio knjiga kod nas na Knjiga priča je nekih 5 sati. I mi otprilike računamo da u studiju ta knjiga treba otprilike da se čita sve, pošto tu se prave i greške, tako, je potrebno nekih, duplo. Znači 10 sati nekom naratoru treba da se to čita, sad tu ima grešaka, pauza, prekida, ali eto nekih 10 sati, pa onda mi to dok isečemo, dok se to sve ne obradi, masteruje, finalizira, to bude nekih 5 sati gotov materijal. Dobro, pa dobro, lepo. Lepo je da pohvalimo i vas kao neko ko je inovativno i krenuo u ovakvu jednu preduzetničku ideju, da evo već 5 godina se bavi audio knjigom. Kako je uopšte došlo do ideje da evo krenem u biznis i da to budu baš audio knjige? To je 2019. počelo. Ja sam tad bio student i dalje na Fakultetu tehničkih nauka i to je zapravo krenulo kao jedna studentska ideja jer meni se zapravo sviđa sve to vezano za organizovanje nekih ljudi da radimo nešto, da razmišljamo o nekom rešenju nekog problema. I tad sam ja krenuo, eto tako, kao neki student. Nisam ni znao šta me čeka do duše, ali sam krenuo, išao neka razna takmičenja koja su tada bila u tom nekom periodu od 2019. do 2020. Odustao od fakulteta zbog toga, ali ono što isto bilo bitno jeste da sam 2019. na nacionalnom takmičenju u Srbiji za najbolju studentsku ideju Knjiga priča osvojila prvo mesto. I to je bio dobar vetar u leđa za ideju, kao da ima smisla. Dobili smo neku novčanu nagradu koju smo naravno uložili u samu platformu i nakon toga sam ja i 2020. pronašao određene ljude koji su stručnjaci za start-upove i koji su želeli da ulože novac u Knjiga priča, da budu investitori i u isto vrijeme meni tada mentori, pošto nisam ništa znao u tom momentu kao neki momak od 22-3 godine. Tako da eto, to je tako krenulo, tako malo naivno, malo onako zanimljivo meni da sve to vidim šta se dešava, a onda vremenom kako sam sve više ušao u to, to je postalo onako deo mene i to mi se baš mi je drago što se sve i dešavalo, pošto nije uopšte lep put, ima dosta uspona i padova, treba ostati motivisan, finansijski uopšte nema nikakve koristi, pošto ako hoćete da se bavite nekim start-upom, to novčano neku korist ili dobit od toga ne možete očekivati u nekom bližem periodu, nego to je na duge staze se radi. Tako da to je na taj način počelo. Pa dobro, ono što treba da vas motiviše jeste da je najbolje studentske ideje, pa evo sad i preko saradnje sa Novosadskom gradskom bibliotekom, pa vam želimo još puno gostovanja, jutarnji program i još puno dobrih uspeha vam želimo i čekamo vas sa nekom novom audio knjigom kod nas u Jutarnjem. Hvala puno. Hvala lepo.